Te perlok hang ni ngakwa man hikaya pi kum na pin le personal dashboard ya ka FB account jang pi. Te pe hidup kun video la pi bot lock profile mun pi de ban unlock ya ka to profile jang pi ma. Kum to pin le pin ai na to pin ai nang to. Kadi ke video kala ban pin hikaya sisa ya pi pin lang man pin le personal dashboard ya ka account FB jang pi. Te man ta ngan le hang to ngan ai hang ne ha to turn on personal dashboard. Nang to pin ai klik nang to on thì nang to pat pin sayo pat ya ka we ke bentah hang ne ai biang next nang to ai biang next tan nang ta pat ai hang te public nang to tok ai nang to tok next sai biang nang to tok kini ke video ka badai ba pen hikai na pi ki perlok bempat nang ban le personal dashboard ya ka FB jong pi te menta ngala dep ban le kom ne pin yu ha Namar nak bok jong apslu baik menta kala mi kom to ai pak kom to ai biang next nang to ai biang next ai baik next sadu banda dadep tilang to kapa ai biang nang to next menta kala long kom ne ma te perlok sapek ba piru le tik kembali manga pinyo ka personal dashboard te kom to pe kala wan kom to kene kadai ka ba sisa ka video banga hikaya pi pide ban le tik pinang ban kemai bisa ya ka FB account jang pi manta pe la mi kom ne te kamut layo ban le YouTube star kala ai free shwa kom to layo set up shwa YouTube star ma te nang ta perlok la dep kene masa pen EGP sya ka we ka banta pan spek be ka vidne ya kene ka video hado bakan takun penyo ka jing hikai ka bapura pe to ngam high school ma pe la long kom to te perlok nang ta sapek lami kom to la long kom to pe to tenang te is ayo to content meditation pin check yo to high school daw shak to kandiat jenang ta pilami jiro kom to pe no content meditation kum na pin le pin yo kloi ya kai yo to content meditation phila ban tek hang ne kum banga tho kum ne pe ha ti patik to dak banga tho oi ngkom slim ma namar ba ngayus dak iPhone te menta pat nga bat dak Android nga so thnung ban khem tambam delay ka biang hi kaju hi tang ba ngapat ngaban dai barit kini berkelong ke bahet melei perlok te sapej bej kini ke video chonga khana phinyo ke jing hi kai ma phinang om dei ba phin pha le yaki briu ani ban ai ki account FB jong phi shaki briu om long kum ta phide ban le hi dalede ban nang hi dalede pas start hi dalede khnang ba pin sok om dei ba phin pha shaki wei ki wei kin la ban use yaki account jong phi om long kum ta ma pe man ta ngan tho kom ne speed ba ma perlok pin yo kom no bang le ban submit ya kane khnang man yo kloi ya ki yau content monetization te perlok sapek hadu bakut kene ka video chonga pin yo sisa andala dep nang ta nang sapen isu ya pi ma pe man ta la long pan ai no submit ma perlok pe to ai nang to tok pe to pe kala lang konto dai hadin chikato kanne sngi kato kanne tayo pinyo yo to content monetization te menta ngadang sule choi kanne tengah apply choi kanne ke video rangai ba phi support ba phi kersan yang ne kanne ke video ngande cucu nane sakhamat ki video ki ba pher ban hikai phi kumno phin kamai pisa na po Facebook page perlok tang kumne kanne ke Facebook kala long te sa share ma phi kanne ke video ki perlok jang phi sa like sa comment te tang kita hai subscribe ya kanne ke channel jonga ko blai chibon ko blai si jarang